ngaho mukaririmbe bukeya nitumara nta kibazo amasaha ikimenyimenyi impamvu atarangiye uko hari n'indi service iri inyuma ahubwo twogira rimwe ritubutse Bwana Swesa. Yes. Yako ngako. Icyo nshaka kuvuga niki ubuhanga bwawe bw'ubumenyi ufite wabukuye mu Imana. Imana izikwereka ko ariyo nyamaboko irengeye ibintu byose. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Izana umuriro waka kuruta za kizimyamoto zibiri. Nukuvuga iri iwacu iyo utatse umutwe ugahamagara icyo bita 911 nukuvuga ngo n'ubutabazi bw'ibanze iyo udaprocesse ngo uvuge ngo ndarwaye ariko joge hazaza polisi hakaza na za kizimyamoto na ambulance imodoka agace kose kagaba umutuku washa kureba uwo batwaye akagenda yigenza. Bwana Swesa. Amen. Haleluya. Ahantu jewe amateraniro yarangiriye kuri ka karirimbo baririmbye natekereje ndavuga ntariko mana kuratugorera iki. Bwana Swesa. Ubundi twese tugiye inama tugafata wa mutima watunaniye uri mu gutuma tunaniza n'abandi ugatuma tutumvira abandi bantu tutumvira abavyeyi tutumvire mu mirimo tubamo uwo tukawukuramo Imana ikadutiza uruhindu rwayo umuntu wese akomora hanyuma agaterekamo wa wundi bavuze ngo bali. Ikintu cyandangaje mu Giswahili ico bita ngo bali nukuvuga ngo ibiza gukuramo uwo mutima gusa ikaturekeraho cyangwa ikaza ku bali nukuvuga ngo nanone ntudusige gutyo uduheze umutima wiki. Ariko ninde wahinduye ndirimbo Bene na chance. akorera mu Rwanda bishe. Bwana Swesa. Neze isicyubahiro. Haleluya. Hallelujah. Titwoyisubiramo basi uko uriya mwene data ntamaze ubutumwa ngaho mukaririmbe bukeya nitumara nta kibazo amasaha ikimenyimenyi impamvu atarangiye uko hari n'indi service iri inyuma ahubwo twogira rimwe ritubutse. Bwana Swesa. Yes. Yako ngako. Umuntu wese afata umutima wiwe Yondoreye. Oyo Mungu. Bali unipendo yo. Oyo upendo uniondoleye. Yondoreye. Oyo Mungu. Bali unipendo yo. Oyo
niko nafatiwe bwana swesa ikintu cishe isi iriya tuba abantu bizeye ubwenge butari mw'Imana bafata bwa bwenge bw'Imana batubwiye babukuramo batereka mu bwabo tugira ibihe bibiri nzavuga ngo Imana ntiyobura uko yigenza kugira ngo igaragaze ko iri hejuru y'amahanga. Uretse isi cyubahiro. Haleluya! Abantu bimuye Imana bafata ubwenge bwabo. Ubwenge nubwo batubwiye kumenya nugufatikanye cyangwa nugupfundikanyije nibyo wowe ugomba gukora kugira ngo bigufashe gukora neza. Amen. Abantu bakoze muri mu bintu by'amatiyo, amatiyo maremare. Ano ukuntu ufata ikintu ushaka kunyuza mu itiyo ukakizirikaho ikintu gifite metero zingana na yati kugira ngo uze kugikururira iriya kugira ngo kibone ko kijamo neza. Bwana swesa. Amen. Ibateza umuriro. Ibateza umuriro. Muri Amerika haba umuriro utaba ahandi hantu kandi iyo watse uza waka muri volume irenze ubushobozi. Umugaragu w'Imana Samuel wa mbere niko bazamwita ariko si wa wundi wanditsemo hariya umuhungu w'abadegembe yaravuze ngo kubera urukumbuzi abera b'Imana bafitanye ngo Imana yari ikwiriye kutuzitirira hano ngo kubera ko Amerika ifite ubuhanga bwo gusenya ngo ico gikuta Imana yubatse ngo byibura bigafata processes y'imyaka 5 ngo kugira ngo bazaduseruke kugira ngo bazadukure muri cya kizitiro tuguma n'imyaka 5 ariko ubundi byisi nyuma y'imyaka 5 biza bigaragara ko ibyo mwasubiyemo bingana n'ijuru wa musu gusa. Icyo nshaka kuvuga niki ubuhanga bwawe bw'ubumenyi ufite wabukuye mu Imana. Imana izikwereka ko ariyo nyamaboko irengeye ibintu byose. Haleluya. Haleluya. Izana umuriro waka kuruta za kizimyamoto zibiri. Nukuvuga iri iwacu iyo utatse umutwe ugahamagara icyo bita 911 nukuvuga ngo n'ubutabazi bw'ibanze. Iyo udaprosije ngo uvuge ngo ndarwaye ariko joge hazaza polisi hakaza na za kizimyamoto na ambulance imodoka agace kose kagaruka umutuku washa kureba uwo batwaye akagenda yigenza ariko Imana izana umuriro bibirengeje umunsi byaye biba California icyo ni ikintu kimwe. Ikigira kabiri izana ibihe ubu turimo byaneje cyangwa se urumuri abantu babaye iri iwacu njewe sinageze kure cyane hari byo twitaga kigwa iri iwacu ni kujya ruzarumera nk'urwavumba rukagenda rutibuka tiwonyagirwa habe nubwo bwoca bukira uhagaze hanze ariko ruzarugera nkaha imodoka zose zigasaya baburirwa uburyo uburyo Imana iravuga ngo mwozane iby'ubwenge naje nukaraga ubukonje hanze ukaba urwavumba ariko rukababurira uburyo. Mwese si tuba. Haleluya. Haleluya. Ibintu byose dukora nta kindi kibibujije uburyo n'umutima mugumu. Umutima ukakaye. None dusubiremo sorezaho umuvandimwe agize tumva yandi mayerekezo.
ariko buri muntu wese mwoka byarana mwoka gira Imana umuntu wese afate umutima wiwe nimbuzi umutima wawe ukubwira ngo ucuragurira abandi ufate kandi buri umutima ugana n'igipfunsi cyawe ufate ufumbate Bwana swesa amen. Imana niziheza abantu niwe ureke bano bayeshavere ba Imana igira pese de recharge z'ubuzima bw'umwana wawe. Haleluya. Uko abantu bokuramo ufata umuntu mugakuramo kugora ijuru ryobano yoba hano ahangaha ntimubizi se ko abagabo igihe bubatse umunara baravuze ngo twumvikane tugende dutahe ku Mana bamba baragana ntakibazo mwebwe ikintu mukoresha gusa engineer kuri engineer uwikorera amatafari ku matafari umuvomyi ku muvomyi nituzoza dusaba amazi uzuyazana devera ntamanuke hanyuma nibavuga ngo pla devera yiduhereze twese tuyikurikire Imana yicaye iravuga ngo aba bantu kuntu bavuganye hano noja kwisanga gutya bantatse baye bakomanga ko dushitse muzi kintu yakoze ntago yasambuye ngo yazanye indimi kandi abitereka mu mutima yamavuga ngo uwanyu nazaza avuga ngo uzane itofari uzuja kuvoma nico kintu cyonyine cyasenye umunara bamba baguma aho ngaho Bwana swesa bwirira mugenzi wawe umubwire ati se umutima wawe umeze ute ni musha cyangwa ni wa wundi ngaho papa turanga ko twaye turanga kwezi Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ali unipe moyo. Nipe moyo. Moyo. Bali
munyemerere mvuge ibintu bike Yego. ni ku mutima untegetse. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ijambo ry'Imana twarihereye kera, ariko nyine abantu tugerageza kwita utaryumva. Nico gituma abanyabwenge bazavuga ngo uzagerageze kumva, siko ngo numara ugira umwete wo kumva, ariko ngo witondere kuvuga. Avuga ikindi kintu gikomeye iri iwacu bagira, aravuga ngo uzuvuga biki ariko ukore, kubera ko cyane gukora kugaragaza uwo uriwe, ariko kuvuga ushobora kuvuga icyo udakora, siko? Yego. Ariko nta muntu wokora uko atari, habe nubwo waba utariko mu minsi yashize, uwo mwana uri wawe undi wakoze kwa kundi. Bwana asifiwe sana. Amen. Abayumbe baradutumiye, Imana ibaheze umugisha, siko? Hari igihe nuvuga mukagira ngo naba, usibye ko nanabonye akantu katari keza, nje nza mvugiraho nyuma ngasobanura ibyo navuze. Nabonye bahagurutse abayumbe, haguruka abantu bake, ni nkaho uyu murimo abantu bazagira isoni zo kwitwaho, ariko mureke mwonyemerera nkabaheza kubuhamya bungana nkabujya, mwonyemerera. Kandi iyo minota yanje bampaye, urabizi nawe ko wampaye nyinshi. Bwana asifiwe sana. Amen. Twebwe jewe ibintu byose ngezeho tahandi nabikuye mu Kiyumbi honyine gutya Rutoke. Abakomeye maze kubona nabagejejweho n'Ikiyumbi. Ngira mukuru wanje nkurikira hano hari abo tuvukana, ni umunyamategeko, simvuze ko ari umupagani. Gapapa yaravuze ngo bakuru biwe bagazamurusha mu bintu ngo vy'imibari, ariko nawe ku ngambo y'igitaramo ngo agasa naho abariyamaka, siko? Turatahura neza gutaramira Imana. Imana ivugana natwe before yuko idutuma ku bandi bantu. Abantu basimbukira kuja abandi kandi nabo bakenewe ku Imana ibaganiriza. Imana iratubwira ngo ni mu ntaramira mukanyubahisha, nanje nzabubahisha. Haleluya. Kwari abagabo babiri, perezida yararimo ansaba ko twozana, usibye ko yarimo yerekeza mu Bushinwa, tibyakunda kubera ko bari bamutunguye. N'umugabo witwa Wilson, niwe mugabo tumaranye imyaka 20 na tutarakorogana habe n'umunsi n'umwe. Umunsi ja kumusezera arambwiye ngo genda, ngo ntabwo afite ubushobozi ngo bwo kurwanya ibihe, ngo ari kwiyaza kuba afite ubwo bushobozi munsi yari kureka abavandimwe twarakoranaga. Imana ishigikira kuyikorera kwa Ikiyumbe ni ikintu gifite umupango iyo wabitahuye. Amen. Amen. Haleluya. Noneho Imana ibaheze umugisha kuba mwaradutumiye, kandi Yesu abagiriye neza. Turashimira n'inzego z'itorero zabembereye kuba hano hantu tugatarama tukaguga neza. Yesu abaheze umugisha. Nongeye kandi kunezerwa gutaramana n'umuvandimwe Pahoro. Imana igweze umugisha. Narababwiye nijoro ni abantu bakunda irungu, tukirigwe ugifuza hano uzosengere kuja iwacu, Imana izabigusubisha. Ukuvuga ngo umuntu wikunda kwibana
iyo ugiye iriya Imana ibigusubije iriya uzuba mu nzu mbuze uko nobyita ukaba mu nzu ugashaka uwo mutaramana ukabishaka ukabiheba kandi abantu bahari buzuye. Imana kongera kandi kuduhuza wawa Matayo, Imana ibaheze umugisha uko ndabibona nk'igisubizo. Imana ibaheze umugisha. Bwana siwe sana. Haleluya. N'abandi bose hanyuma tugiye kuganira iminota mikeya. Uwo ntavuze suko ntamukunze, ahubwo no kugira ngo uze gutanga umwanya dukore celebration yuko twahuye. Siko ubundi guhura kwacu hano kwari kukwiriye kurangwa n'amarira menshi y'urukumbuzi, ahubwo kugakuramo kwigirayo ko mwene so yakuvira. Nabwiye abavandimwe ejo bundi kuri Noel hano, kabwira ngo keri igitaramo cyagaza kiryoha kubera ko twaryamaga ku karago kamwe, ukazumenya ko wanyu azapfunya mu gihe cyo kuranga. Ariko twari benshi, umuntu yari akwiriye kuryama agororotse, ariko kubera uko Imana yakureka uri hatazi ukamusanga abandi bararambije, iwe neza yapfunyije amaguru ariko bikamera neza. mu gitaramo abashitsi mwese mwaryamye amase saa 8 umuntu akaba ngutera gakorasi mwese gamu nta nabi yahabaga tayo. Ibi nibyo twigiye mu mushasha ahangaha, aha muri mu gutoratora ngo mwageze mu mushasha. Tawo mushasha mwiza n'uwo Yesu yavuze ngo mubane n'abandi bantu bose amahoro. Bwana siwe sana. Batoye igipande nikwiriye iwacu tuzatuvita kijanye n'icyanone, uko abantu bameze none. Abantu bari mu gufata ibintu bakabishira muri historia ya Bibiliya kandi bakashaka kuvuga umuntu wavuze amateka. Mwumvise mwene data aduhaye incamake y'iki gitabo, twabivuze mu gitondo. Habakuki ni umugabo, ni ijambo rivuga ngo ni uguhoberana, kandi guhoberana muri principe zo guhoberana bisobanuye ko urukundo rusaba mu mutima ngo rukaganiriza ingingo kugira ngo zirambuke ku bwa mwene so, kandi ntumuheze ukuboko, kuko gutunga ku kuboko niko kubwira uwanyu ngo uramenye ntugere wakirikana. Shikira nawe ugumiyo nanje ngumiwe. Ariko iyo umuntu yagize urukundo rwo guhoberana biba bivuga ngo je nawe turi close, turi hamwe, turasabana. Iki kurimo nico kindimo, kandi data ni data wa twese. Bwana siwe sana. Guhoberana kandi ngo guhoberana kutari mu buryari ngo amazi atekereza ngo ibyabaga hico gihe, ngo abantu ngo bagaza barenganya imfubyi bakarenganya abapfakazi ngo barangiza ntibite ku batishoboye. Amen. 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 Ngo hanyuma bakagira amatwi mabi yo kurenganya ngo no kwica itegeko byabagaho, ngo amaze abwira Imana ngo wamana we ni ukubera ko wakagombye kureberera bino bintu bihaye bibahana, ngo kubera ko ubutabera butakigaragara mu bantu, abantu nta kinyabupfura bakigira. Ni gute wo kwicara mu ijuru ukicara ukareberera aya manyanga yose ahaya bahana? Ntibiriho, ntibiriho, ntibiriho hano aha muri quartier ntibihari. Mweruka kuganira cyangwa uheruka kumanuka munsi y'inzu yiwawe ku rundi rugo ngo umubwire nti mwaramutse abahari? Baracecetse ngo bivuga se, kuko iyo muhuye muri babiri muhuje
uzavuga ati jewe si umuntu bampaye, Imana yampaye cyane umuntu uranyura kandi wamara kurwara ukagwira umwana ntinkomangira hano hepfo kuko ni uri hafi gukomangira, ubundi gutabaza ukeka no bivuga gute kugira umujumbe gutabaza ukeka ubutizera ubu ufite ikintu cya mbere gikomeye, ubu uri umuhemu, wewe baragutabaye ariko wewe wishekeye. Karangije manda ya Bwana siwe sana. Amen. Noneho igice cya kabiri ngo akiri mu gice cya mbere ngo aza gutoranya abantu bakomeye ngo bagomba kuza guhorera icyo kintu bakaza guhana, ngo arabivuga. Hari ahantu yavuze ngo amafarashi yabo ngo azarusha iki ingwe ngo gukomera z'abantu, kubera ko ngo ari abantu bahambaye bashobora kugira icyo bagomba gukora. Aravuga ngo ariko jewe abo ndibo nabashije kuboneza, ngo agere mu gice cya kabiri hariya batubwiye, aravuga ngo nubwo nzaza ngo ari kumukiranutse azabeshwaho no kwiza, nubwo nugira icyo nkora ariko hari abantu bazababikora neza, bashobora kwirengagiza ibyaha. Noneho nijoro hano gice cya gatatu ngo amaze afata umwanya wo gusenga Imana, ngo amaze Imana imwereka ibyo Imana yagiye akora, Imana ibyo yagiye ikora. Aravuga ngo naritegereje nibuka ibyo wagiye ukora, ngo sanga ngo binteye ubwoba, siko tiwoza muri aba bantu ngo hagira ikigira gute ikirokoka, ngo ariko nimbushe ngo katubona tumeze dute, ngo muri iki gihe tumeze gute, Mana uzozana imbabazi, uzozizana, ntukazibagire, uzozizana. Noneho abakuka barangiye muri twebwe, siko aravuga ngo muri iki gihe uhembure umurimo wawe, tureke iyo nkuru turizana muri twebwe. Ababwiye ngo dufata ijambo ritubere umunzani tugomba kwipima. Dufite abantu bananiranye mu matorero, babitubwiye hariya, abantu batazi leadership ikisobanura. Narushe ndababwira ngo mu byo twatakaje ni mentorship, ni ukuvuga ngo ni ukugira abatoza muri uyu murimo dukora. Twarabitakaje iriya, ariko ngo tugere no mu bihugu tugomba gufata ngo dukomeze kwiga kwa kundi batubwiye, tuzatujina ntitubwira abo tujinana. Ndetse mbakurira inzira ku murimo nijoro nabibabwiye. Hari abahanuzi batigeze batangaza ko bahanuye, ariko bavugiye Imana, Imana ivuga icyo bavuze. Nababwiye nijoro ngo ntimuzagera ku rwego rw'abakarikofu cyangwa gihamire wa Yesu. Hari igihe twari i Burundi mu giterane cya mbere cy'abayumbe, igihe babitangiye bwa mbere, Revera yarakiriwe, jewe nije gutya kurirana na ba Matayo birutse, ngira ndayizeye ndamubwira ngo hagarara ube kumfa, muri abacu baragiye. Niko bwa mbere nari mbibonye, numva nk'ibihu bimvuyeho, mbona Matayo birutse arakase, nabwira ngo ubu uhagaze mu bantu bize field craft, ibintu byo kuri field, sinzi uko nabivuga, iyo nyine mu kazi nubona movement utasanzwe ubona, tukazupfa kwishora. Mbwira iwacu neza ntiyewe iki gitaramo sindakibona, hagarara tubanze tumenye niba tubwiye dutake hakiri kare.
nibwo bwa mbere nabonye gihamya, ni nabwo bwa nyuma namubonye ico gihe avuga ijambo ry'Imana na Revera Sira Murondanyi na Kawari. Bwana swesa. Dufite abantu hano baravuze, usomye kino gice cya mbere ngo habaga ibintu by'ubwibone, ngo ibintu by'ubwibone, ngo abantu bakirata ku bandi, bafite discipline nke mu bandi bantu. Ibyo narabibabwiye nijoro, ndababwira ngo umuntu wese uzakora ikintu akagikora kidafite discipline uzaba utakaje uriwe, kuko twe tukubonera muri discipline yawe. Haleluya, amen, haleluya, haleluya. Nobabwira nkabigisha hano, ariko sinse nibi mpaye mvuga, simbashe kwitwararika neza. Reka mbabwire, umuntu wese udashaka kugera kuri asuzugura umuyobozi we. Ibyo narabibonye. Hari umugabo duheruka kuzana kuri church ejo bundi hano, twarageranye hano, umusaza w'imyaka 86 twageranye hano, niwe momento wanje ngeziriye. Naramubwiye nti nkeneye ko uza kugera ahantu abantu b'iwacu bari, kuko iwacu ndafitiye ubwo bushobozi bwo kuhagera, kugira ngo uzaje gupfa nubwo hadapfushaje byibura warabonye abadukomokaho. Arambwira ngo kubera ko uri umwana, nibwo bwa mbere iriya myaka mwabonye, nibwo bwa mbere bweze muri Afurika, ariko kubera ko ngo ndi umwana mbimusabye, nabimubwiye ukwezi kumwe afata icemezo, kandi yasize umugore w'umukecuru yarabibabwiye. Amatwi mabi ntiyatangiye none, yatangiye kera. Amen, amen, amen. Nimba ushaka kugera kure, witondere amategeko. Nababwiye ngo uhereye mu iremwa ry'isi leadership yari hari, ibintu byose byaremwe mu buyobozi kugeza magingaye, nta byigenge usibye ya myaka mike ngo Imana yamaze icecetse. Muzi ko abantu babaye iki? Babaye ibyigenge kubera ko nta buyobozi bwari buhari, ariko ibintu byose Imana yagiye irema, yagiye ibishiriraho leadership. Haleluya, amen, haleluya, haleluya. Ndaza gusoma hano soza igituma tudafite impact, impinduka zikomeye mu itorero, nuko dufite ivyigenge mu nzu y'Imana. Nabahaye urugero mpagurutsa pasiteri. Ubundi Imana si nyandezoro, Imana si nyakajagari. Mu bantu nararushe ndatekereza maze gusoma, ndavuga ngo umuntu uwo ari we wese ugomba kuyobora itsinda ringana, agomba kwiga bijya batubwiye, byibura buri muntu uyobozi wese wibanze mu itorero agomba kuba afite yarasomye ziriya nyigisho za homiletike. Ukiga homiletike ukamenya igikunzwe n'icyanzwe, kugira ngo uhagarare imbere y'abantu. Ariko mureke mwumve ibintu tuzadukora, ukaba ikigenge mu nzu y'Imana ufite revera. Mureke mbaheze urugero rutoya. Ngwino po nawe ga urumuvuga butumwa, ngwino tugire urugo. Bwana swesa, amen. Ubundi urugo rugira amategeko arugenga, siko? Narabwiye ngo urugo rudafite umugabo n'umugore bazarwita kampisi, siko? Siko kuri? Iwacu bagazarwita kampisi kubera iki? Mawazo yake iwe kumanywa na nijoro ahari abarwikoreye. Abarwikoreye nta kibazo kirimo.
ariko ubundi iyo abantu bahurira mu nzimu bagomba kuba bafite amategeko abagenga, kandi buri muntu wese atagomba gutatira. Iyo duhuriye mu nzu tukagira icyo twemezanya, tukabikora neza, urugo rwacu rurafatika. Ariko iyo umwe atabyumvise, tuba tubaye nk'aya mashiga atatu, havuyemo byanze bikunze ibintu abari ibimuga. Mwicare ndabagoye ariko mwihangane. Bwana siwe sana. Igituma ibintu bitagenda, n'igituma dufite ibibazo mu matorero, nuko abakarivugiye badasa naryo. Ntabwo basa naryo. Abantu ni ibyigenge. Mureke mbabwire akantu kamwe muzapuratika. Umunsi umwe uzaje mwivuga butumwa, ubwire revera wawe, umubwire ngo simva hano utampaye karatasi urwandiko, kandi unyemerere ngende nje kuvuga ubutumwa. Aruguwe uzakore practice, uzakore kugerageza practice, aguhereze. Nuza kwitorera iwacu ubabwira ngo nitwa Ngendahari, sengera kwa pasiteri mwumvirwa, ngiyi karatasi yaranyemereye kuza kuvuga ubutumwa. Amaze uzumve ukuntu umwuka azagaragara kuri wewe ugihaye uvuga ibintu, kubera ko nta kintu kikurega. Ariko nuhaguruka mu rugo ukava mu rugo, abiga leadership tugira ingo zitatu, siko? Tugira urugo rwaho uvuka wewe, aho uvuka ugomba kuba urufite. Urwa kabiri ni itorero ryawe. Buriya itorero ni famille. Icyo umuryango utanga ukoreye, itorero rifata responsibility zikagikora. Iyo iwanyu bananiwe n'itorero rinaniwe, igihugu kirabikora, siko? Iyo rero uvuye mu rugo iwanyu bagasigara bagucira urubanza, umera nka kujya kwa wa mugabo wo mu gitabo cy'umugenzi bitaga Amagambo, ngo yagaze asa n'ukomeye, ngo ari hirya y'umudugudu w'iwabo, kandi ndamuza mubikora mukanezerwa, ukibagirwa kuzotaha, siko? Tuvuge ko naraye ngoroganye n'umugore, nishake nsari, amaherezo ya hano ndamusanga, siko? Kandi uzugerayo bijya byose wakoreye mu giterane bikama bifutira byose wanze ubikoze. Umwana wanje wagiye mu 2011 yarakomeretse, araza hano muri iki gihugu, yaje ndi hano kandi mwivuga butumwa kuri Noel, azasubirayo ku cyumweru umusibeje. Naraje ndababwira ndi barantumiriye, ngiye kuja kuvuga ubutumwa, sinakwakiriye uza sinzana gusezera. Urabyumva gute? Ndabarahiriye ukuri. Iyo ambwira ati ndagukeneye ko uzajana ku kibuga, nari kukuhakanira, kuko nta torero mbafitemo mwebwe mbere y'urugo rwanje. Ntaje nari kubabwira ntumwana arananiye, none mwihangane. Kandi akantu gatoya cyane kumudrivinga nkamugeza ku kibuga, kamubwira ngo mwana wanje ndagukunda, ugende uzagereyo amahoro. Birandutira kubabona mwese mu mihango, ariko niko kuri. Bwana siwe sana. Hanyuma rero mwumva abandi dufite mu ikanisa. Bwana siwe sana. Amen. Duweze icyubahiro. Amen. Hanyuma dusoze, duweze Imana icyubahiro. Amen. Haleluya. Haleluya. Hari ibintu bitazabivugwa mu ikanisa. Hari amapepa mwazayerekwa, ayandi ndiyerekwa, kandi atubujije kuja mu ijuru. Iyo ndetse ahereye hano
azatubuza kuganira na bene data. Reka mbakuriye inzira ku murima. Ntutegereze ijuru ugifite umugogo wo kwanga mwene se. Nyandiko yavuze sije wabivuze. Yaravuze ngo byashoboka gute ko ungirira amapenzi utarambona. Titurarana nawe. Ariko iyo Paul ateze indege iva muri Kenya nawe ugatega ivuye muri Michigan birashoboka ko twohura. Ariko nta mana muzobona yateze. Wongirira gute amapenzi kugira ngo nkunde banza ugire gute banza ukunde mugenzi wawe. Bwana siweza. Haleluya. Hariho rero ibyatsi byabonetse ariko hari ibindi twicaranye ndetse byose ibyatsi n'indugumba. Abantu barikoreye, abantu bikoreye isakaburi ariko ntibizabivugwa. Ntabwo bizabivugwa. Ntibizabivugwa. Bwana siweza. Haleluya. Amen. Kugira ngo tubigeremo agira umuntu utora Bibiliya. Mwumve ukuntu dufite ababandi mu ikanisa. Umubandi wa mbere n'utazawemera ibyo bamutegeka umushumba. Mwene data Evangeliste yatubwiye ngo umuntu ngo utazubaha umuyobozi ngo nubwo yoba ari umunyantege nke yababwiye gute. Umva probleme bamwe. Bwana siwe sana. Amen. Reka mbaheze urwanje nabahaye basi. Nababwiye ngo uriya mugabo subira kandi haguruke papa. Uriya bavuze ngo ni chairman shabizo. Chairman. Timubona abantu babishopo bose baranga. Aba bose namwe guherira kuzitiro n'abandi baririya iriya hirya bibereye mu nzu. Muri zone yi. Kwese turi munsi y'amategeko. Tubona ukuntu twasaze. Ubu nyine yovuga ngo kubwo impamvu z'umutekano nakiriye muri aka gace. Buri muntu wese nta gusenga rimwe umuntu atora intebe na Bibiliya no mu rugo. Ntawo vuga twese. Siko kuri se. Sinkubwiye ngo utubabare. Uturetse. Ntajabaye. Bwana siwe sana. Ariko niko kuri. Niko kuri. Hanyuma rero leadership ni ngombwa kugira ngo uzokome nukugira umurongo ugomba guca. Ubitanga nababwiye ngo mu ngorane zimwe dufite abashumba nabo bafite mu ruhare. Abantu baratakaye umuntu asigaye afata mikoro ukagira ngo none ari mu yindi si. Umuntu akamaterura ikintu ukibaza tese haruke musingirije yaje akikore. Asifiwe Yesu. Haleluya. Mukunda kwiga kujya batubwire muce bugufi. Muce bugufi. Inzandegireta mwabagabo mwe mwenzi muzamuvuga ariko nzavuga ibintu byaje. Imyaka yose namaze mu burara ngo ko ndakorera Imana. Iyo nza kuza kumenya kare ko umuntu yigira ku wundi ntabwo ari ukumva meze. Ntabwo ari uko imbangeze mu mashosho ko ndasigara njibuka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tubasome twumva abo babandi. Agira usomera Timoteyo wa 2. Mwumve ibintu mutaza gukora. Siko amaroza arahaba Bibiliya yemera arahaba rwose nta kibazo arahari ndetse n'ubusambanyi biragaragara n'ibyaha ariko nyamara nabijya wita ko ari bitoya revera tomenye atobona tutegereze ko ubundi igikuru si ukumenya ko revera azomenya kuzoja mu ijuru. Igikuru ni ukumenya ko ukorera muri kumwe ku murongo. Siko se? Bwana siwe sana. Amen. Agira udusomera. Timoteyo wa 2 ibice 3. Tumanuke twumve murageza ku wa 7. Naje mfite nisha. Mwumve imirimo
iba hano muri ibi bintu biraha hano hanze mutaza mushamburiye. Nitumara kubisoma buri muntu wese arebe ku ruhande ashamburiye Eliya yiwe. Wese sichubali. Haleluya. Amen. Uniondolee Moyo mgumu. Bad. Unipe moyo wa upendo. Moyo wa upendo. Maana siwe sana. Amen. Nubu ibintu biba mu ikanisa tubana najo hano. Naraye mvuze ikindi kintu numvise kuri uyu musozi. Ico naracumvise bayobozi Imana yahaye. Ico muzokireke. Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana. Warabavuga butumwa bazabaza nkuko naje no nkamambwira Bishop wari ngamwe ati bajya abantu wapanze kunteke ba singakeneye jewe we watoye specioza jewe toye naruko nuzo Como urumva ahantu tugeze? Como urumva itorera ahantu tugeze? Muzi ikintu mwamukoze kandi bazabaza bitwaje baba bavuze ngo ntawe ntunze reka ntunge hano mu kirere baba bavuze ngo uriya araketse uyu niwe nemeye ubundi mu itorero nta macakubiri ari ubundi kanisa musomye mukagenda mu kamaro k'ikanisa ikanisa sijya bemeye ikanisa ni ry'abapagani tiwojemera nushaka unyite ko nakuwe ariko ubu jewe muvyo nizi hoza nk'abapagani bangana nawe no bahagurutse nkababwira ngo mu nyumba y'umuntu uvuye muri Amerika mwe mukikize hariya duhamagare bari ubundi tuza mu itorero kwiga ariko ubutumwa bwiza tubuhera hanze kugira ngo tubazane bibi siko hanyuma twebwe tugafata inkoni tugatangira kubacira imanza ubundi kamere muntu tiyemera ahantu hatari comfortable hatari udafite mu mwana ngo wicare wumve utuje umeze neza hanyuma igituma avuga ko mubifite mu ruhare umuntu waba uri umupastori utarabwira bagutekera hanyuma jewe uvuye ikantara gusomara iminsi 3 ngo je guhitamo abantekera ubundi aho utemera uhajute kandi mureke mbabwire urakeka biwa bandi ariko nawe iwanyu barahakeka ntakibazo gihari uzuvuga biwa bandi nawe iyo usohotse bavuga iwanyu none se ni uzorya ibyahe kw'ivyo iwanyu navyo hari ababiteka n'ibyahe uzi ikintu wabarushije upfuye kubijya kubera ko ubyizeye ariko icakwigira ico kimaze nuko wizera n'abana bameze nk'iwanyu mwumve badusomere musome gahoro gahoro tugende aya ni amakuru uyu mwana Timoteyo yari umwana bahe batoza ivy'Imana kuyobora itorero mwumve amakuru umenye yuko mu minsi y'imperuka sasa aramubwira ngo umenye ko mu minsi y'imperuka muri 2025 hazaza ibihe tutigeze kubona bavandi nubwo tutobisoma nubwo tutobivuga ibindi bisa n'ibyo ku misozi y'iwacu hakika ya Mungu ibintu twabonye hano n'iriya ntibyabagaho ariko umenye ko mu bihe by'imperuka hazaza ibihe birusha n'ibi kuko abantu bazaba bikunda icyambere n'icyakindi mwikundirike wansubiza se icyo gihe abantu bazaba birozaho gusa bivuga ibigwi bibagirwa abandi biriho none tubishamburiye bivuga se ntawe urajereko bavuga ngo dushamburiye abikunda ntaje iyo duteranye gutabaza bavuga ngo abanyantege nkeya ngo abake mwumvise ko nizo nazo zirimo umuntu wikunda naco ni ikindi gipepo
nayo ni ikindi gihe cyo nacyo kiri kuri lisite y'igihe umuntu wikunda mu bihe by'imperuka hazaza abantu bikunda kiri nacyo ni iyindi sitayiro y'igihe siko nawe nimba ufite icyo ngicyo ni kimwe na cya kindi bakenyereyeho bakunda impiya abantu ngo bakunda ifaranga abantu baramaranye hano kubera ifaranga umuntu azagirira undi nabi kubera iki kubera amafaranga abarundi baza bayita neza cyane ngo nama amahera nubwo uhemutse umunsi umwe azahera Bwana siwe sana. Haleluya. Abantu bakunda ifaranga nabo ni ikindi gihe. Kandi abo bari mu ikanisa nabo tuzobashambura. Bwana siwe sana. Duhereze Imana icubahiro. Abantu badakunda ifaranga duhereze Imana icubahiro. Haleluya. Suku basetsa ubundi amafaranga uyakuye muri serivisi bivuze neza kwangwa mu gukora amafaranga uyakuye mu gukora ukayafata ukayakura mu gukora ababaye duplicata nk'izindi baba ikigira agaciro kigira amafaranga agaciro nuko akora icyo ashinzwe kugira gute gukora ni ukuvuga ngo umuntu ugundira nawe ni ikindi mubishire muri liste mukazamwerekwa abakenyeye gusa uza mureba abafite iyo mitima nabo yo gukunda ifaranga nacyo ni ikindi gihe birarira kugira mu ikanisa ngo bagira gute birarira ariko umuntu wese wikoma ku gatuza ni ikindi gihe nikindi gihe Bwana siwe sana ngo abantu Imana ishimwe ngo ko yampaye akazi karemere Paulo wumva gushima ko wakabonye ukarekera ariko umutima ukakubwira ati nubwo nakabonye igituza kirahure tubuze nako uyu murimo dufite ntabwo tworohe Haleluya amen ngo abantu bagira gute birarira bibona kandi ngo bagira gute bibona ngindukirira mugenzi wawe muhindukirire nabo namureke amafiri mubwire ngo kuzawigira gute zawigira gute zawigira gute zawigira gute muzikintu gisenye ibintu byose byakagombye kuba byubatse ni ubwibone iyo umuntu yibona azagira ngo ibyazi abandi bose ntibabizi kandi akiyibagiza ko bicaranye n'abandi ku ntebe hari umuntu wari wiga ku ishuri wenyine hari uwo bakamavuga ngo classe ya Ngendahayo ntayo hari abandi mwiga kandi ugiye no kureba neza barakurusha ubwenge ariko ubwibone butumereye nabi birimo kudutesha n'indangagaciro ubundi hari amagambo atagomba kuvugirwa mu ruhame ariko umuntu azayataguza ibintu n'abagore niko yemwe ni amahoro iyi terambere ryaje ryabagize abasazi umuntu w'umugore akamahaguruka mu bandi akabatongera abagabo ukamubateze uko turi mu ikanisa cyangwa igihugu cyarafashe ibintu birakomeye kandi uko kandi n'ivugabutumwa ivugabutumwa ibintu birasa akamabwira abagabo bose ngo ni abanebwe narabibonye kuri social media ngo abagabo ngo abanebwe amashani abagabo b'abanebwe abagabo bane uko ngo turi mu iterambere
abantu bafite iki ubwibone abantu bagira gute bibona bira mugenzi wawe ngo kwibona ni giheko ubundi Bibiliya ivuze ngo twirinde ibintu ntibisubire inyuma mujirinde mu minsi y'imperuka hazaza kwibona icyo ni igiheko mugishire kuri liste batukana batukana niko ahangaha ndaje hano aha mubamama muzamuganira iki iyo muri abagore batatu muzamuhesha Imana icubahiro cyangwa muzamuvuga wa mugore mukeba wanyu muzi ko gutukana nabyo ari igiheko abamama bonyine bwira mugenzi wawe ngo tukazutukana nacyo ni igiheko tora uwundi muntu ukamuvuga ukamushiraho ukamushira ku rutonde ukavuga ni igiheko ngo batukana kandi abo baba mu ikanisa baba mu ikanisa kandi cyane ugiye kubasuzuma ubabaza n'akakuma kamwe Bibiliya yigeze ivuga ngo twatubuye tubiri muzamudusoma bagashira hariya cyangwa biriya byuma bya airport ku kibuga cyangwa se mu mabanki biriya bisona biriya bisikana Imana ikadushiraho kaskaneri ivuga ngo abantu bose biriya byose bahe basoma bagashira hariya ngo ubifite kiza gisoma ubu nyine kuva cyagiye badutangarije tuba tugeye twinjira tutabatangira amateraniro abatora kandi waje kureba babandi bavuga ko buzuye ubuhanuzi bazabatukana nacyo ni igihe kiri mu ikanisa batumvira ababyeyi babo haleluya Bibiliya ivuga ngo ngo nushaka kurama wumvire so nanyo ibyo no bitinda agasuzuguro gahambaye mu bavyeyi mu nzego z'ibanze mu bashumba mu ibintu byose ngo batumvire kutumvira ni igiheko siko wa perezida igembera ukinoga ni wewe kandi ubu perezida ntibuza guva umugabo umwe yayoboye ishirahamwe ngo amarabwira perezida Kagame aramubwira tukuba abaperezida twaragowe n'aba ishirahamwe by'abagira gutya by'amakinga twaragowe abaperezida abaturage baramubaza atese uri perezida w'ishirahamwe ry'abanyonzi kutumvira biri mu kintu kimwe gituma tudatera imbere uhereye mu mago yacu ukagera mu itorero hagati ntabwo bizana impinduka kubera kutumvira leadership kandi cyane munyemerere mvuge ku ruhande rwacu rwa Kiyumba ubundi ikiyumbe baratubwiye ngo ni intumwa Imana yaradutumye batubwiye ngo Imana ntiyotuma umuntu udafite ubwenge siko batubwiye twebwe nta kanisa tugira kandi guhurira hamwe tugasenga ntibivuze ko twokwiremamo ibice byo kutumvira abatuyobora ubu inshingano dufite ni uguhera kuri leadership y'ubu kugira ngo tuzamuke nugera kuri level wubaha inshuro zibiri nabizi nta haleluya mu tanga ariko nimba ukeneye kugera kure uzubahe leadership kuko nizakugeza umuntu wese uzagenda adafite ubuyobozi ntazorengana uko narayembabwiye ngo isi turimo none uyemere werekwe utereza haleluya 500 ariko nudakora kiriya kintu ngo ugire ubwenge wige umenye kugendana n'abanyategeke ugendane n'abanyabwenge
uzikuramo system izagukuramo izagutuka wivane. Amen. Amen. Isi turimo hari imyaka tuzageramo ntibagusingirize mikoro kuko ntacyo ubwira abantu. Kumva abantu Indashima. ninde bazabaheza akavuga ngo Imana ibaheze umugisha? Cyangwa muzamugana. Jewe nabonye umwana waje yabonye umumama umwe w'ahantu hamwe simuvuze mukaza kumwe arajina arambwira ngo papa nguriya mumama bazajina ngafasha kandi ni umunyantege ngiye mu gisirikare ariko nguye hayajina yamavuga ngo mushakire nimero amwoherereza ituro amwoherereza $50 audio yamwoherereje yamavuga ngo ariko umuntu uri muri Amerika ngo yo koherereza uwundi muntu $50. iyo sinakenze nije wamuhaye nimero z'uwo mwana ariko je nari niteguye ko amushimira n'umwana akumva ko hari cyo nimba hari umwana wanejeje nukubona ibintu kuri social media akumva yo kwikura amafaranga akayatanga ariko message yaki sinzi ko hari undi azagirira neza bamatagira gute Indashima. badashima Batarabera. Abantu batera badasa n'imirimo ahaye bakora. Bagakunda n'ababo. Badakunda n'ababo. Icari ahanga soresha ahanga abantu bunyine ni banyamwanga mwabo. Muzi gituma imiryango ihaye icikamo. Ariko mureke tuvugane umugabo umwe ngo mwene wacu witwa Sabune yavuze kandi ko abantu bazavuga inabi agakono kineza kabiri muzaguterura inabi ineza ngo yagiye ubundi ugira gute ubuhare bwo gusenya umuryango uzubona ko gusenya umuryango ariko kuruta guhurira hamwe. Hanyuma ibi bintu byose nibyo tuma itorero rihekuka. Twavuze kare umuntu wese wahwereye ntabwo aba ari muzima nta nubwo tuba twaheje ahora dushira mu kibazo dutekereza ko aheruka ntitubibone tugatekereza ko acikana ngo tuje ku kazi ntitubibone igituma ibintu bidatera imbere abantu baraho ko barabikora bahwereye tiduhevye kandi ntunahembutse ngo dukomeze ibintu bikomeze bije imbere. Aravuga rero abyitegereje arambwira ngo amaboko yawe ankeye ubwoba ibyo wigeze ukora byose uramenye ntukaze gutyo nuza uzaze wikoreye imbabazi nurangiza uhembure umurimo wawe. Niwitegereze ibiri mu matorero tubihebe haracariho ibyiringiro byo kongera kandi kuba tuzongere ariko birakwiriye ko umuntu wese yisuzuma akireba mureke gukora ibintu. Imana yaravuze ngo yaturemye haburaho hatoya ngo duse nayo biduheza ubwenge kugira ngo tubashe gukora ibintu biri ku mupango. Nico gituma rero utagomba gukora ibintu bitari ku mupango kuko ibyo si byo gufikiriza ni ibintu ukora